Guys, gawas ra ko sa hang side ba. Okay, sa YouTube nag-live man kuno ako kay baw ug unsay mga live basta kay naay kuan na po na nagpaybaw nga mga followers nga mo na ingan na. So ang live ko no is nag-ingon nga ako na suko kuno ko about sa ilahang monthly ni Papa Gabriel. Uy, Ginoo ko. Kinsa gud pa nag-ingon nga nasuko ko about ilang monthly. Nga Ginoo ko, lahi man ag topic nga ilang giingon. Kay sa tinuod laman no agaha jud gi ka sukan, agaha gi ka ubusan. Katong dihay ni ingon ni chat ni ingon nga pasalamat mo kay mo na ingan na gitudloan mo vlog. So mo to yang gikakuanan nga imbis sa una nilabay na pila ka tuig diha pinag-ingan na mo dana gi-chat gyapon mi gi-chatan gyapon mi na. So di ra na i-mention na mangan kay di ko ganahan lagi makuan. So ganina nakaduhaan jud. So mo to niin ko nga okay ra pud kay tinuod man pud. Pero mo na giingon nga ag ning tabang hinuna mo og kanang naay vlog, ning tabang na mo sa mga video nga makuan mi. Iswa ko nakadengeg og maski unsa ba nga kanang istorya nga makapasakit sa tangdeghan kay tawor ba ta. Masakitan man ta. Lisod man pud. Majog robot ta kay di ta masakitan. So mo to ganihan ni kuan ko imbis nga daghan palagi inta tay problema nga solusyonan. So ni salot man og ingato nga hisgutanan nga imbis aga gihisgutan is about tra katong monthly. So niingan nami nga huwat-huwat sa laman kay mohatag ra mis among So ingan na ra ha. Diyan moingan sila og nasuko ko. Wa ko masuko about dana kanang monthly kay ngano og sa kuan palaman nga napalamang koy dakang kita og si Papa Gabriel na pala may trabaho. Ngano gud taong di man mi mohatag. Ti abag di mo hatag ani tas laing taw kana na noong atong mga ginikanan nga di natatagaan ti aw ba. Diyan moingan og nga naglibog ko ba. Kay nganong nahis na apil na mag-about monthly. Nga gaharang gikabiklan is kadto ramang kanunay ba nila sumbat na mo nga mo na ingana nga dapat magkuan ka kanang nga salamat lagi nga agning tabang hinuna mo wa ko nakadungog masiginsa. So kato hinuwa nakatabang na nga abot sa kuan sa vlogging. Daghan oy istorya dari na mo nga murag kuan ba na nakamino sila na mo. Siyempre tawor ba ta masakitan tanza balik-balik ng istorya. Balik-balik na mo ingana murag ilang inaw-naw nate nga mo na ingana ka. Mo na ingana mo. So madugwa tay beut. Sa pa kana nang tabang na mo sa vlog. Hagbay 2021. Na, grabe pasalamat na dana. Kay gigamit sa Ginoo nga aron maingana mi makasugod mi nganing vlog. Sa abot wag mo ingan sila guys nga di mi mohatag sa kanang naay monthly. Tiyaw bag di mohatag kinsa gud pang anak ka nga di mohatag sus Ginoo ko. Ug na pala may trabaho sa Papa Gabriel na pala may kita kanunay wa joy problema kay mohatag mi. Kay saan mataman amang kita sa mga vlog igo-igo ra man. Makasweldo mi sa isa ka buwan, makasweldo mi 5,000. So usahay mo sobra og kanang nay gamay. Pero saan taman nga amang begas maniguro man jud mi palit og begas, isa ka sako ag presyo sa begas ron to 5. Unsa ag kanang naay bayranan pa namos amang kuryente libo kapin. Bawon pa sang mga anak. Unsa saan taman na nga ag amang budget nga kanang kuwangan ra man. So nay mohatag na mo mohatag na mo sila sa ate, manong pasalamatan kog dako kay aghang mga anak. Makabawon sila, makasudan sila para sa eskwela. Pero abot na mo ingan nga niya, nasuko ko kay abot sa ilahang monthly. Di dyan na tinuod. Kay di na mo ihang gikabiklan. Agahang gikabiklan raga dyan kadtong gisigihan, migsumbat na ng usa nga. Mo na ingana, dapat magpasalamat mo kay mo ni mauna. Angay ugna mo, sponsor mo ingana. Kanang, inso pang kanang kuan, itabang ko din so. Kanang, unsa ko na imong madawat nga kuan sa sponsor, is amo pang itabang. So ingani man siya guys. Ang kuan sa sponsor, ug nay mo hatag na mo ug unsay iingan nga mo ni paliton queen mo ni ingan para sa inyong kuan. Siyempre ako nga kanang kuan gihatag ra to jung tumanen tong ilahang ingan na nga mo ihang paliton nga mo ni ingana queen kanang naay mo ni palita labi na ug ikaadyo dari sa pangmudyo ikaadyo sa mga anak. So sundon jud na ho. So moingan siya nga namin niingan nga kanang ingana lagi ko no kuan na ginikanan sus Ginoo ko. Ngano gud in tawo nga di man mi mohatag. Pero adto lang man nang ingan nga grabe ka pa ingan ag istorya. Ingan man nga nasuko kuno ko abot monthly.
nga di man na mo topic na mo ganihan ni ingan naman ko na ganina nga okay ra tay mo kanang amo ra nang itingob og hatag. So wat sa laman kay mo hatag rami. So mo ingan sila about monthly wa koy problema dana kay mo hatag mi. So mo ingan og kanang kwan abi ninyo guys lahi jud hangi kabiklan. Sa tinud laman ako okay kuan kay ag sila ga live man sila. So daghan sila. So nagpagawas ra pag sa side. So ako wa koy problema about monthly kay mohatag jud mi dana kay ti abag di mi mohatag. Nag-uban gani hatag man gani. Pero saan ta man gajud nga ag-amo ang sweldo sa YouTube, igo-igo ra man jud. Ipalit na bugas pangbaon sa mga anak. Need sa mga anak kada adlaw kay eskwela lagi na high school, na elementary duha. So gasto naman jud. Gas pa kay kada adlaw biyahe. Lisod pud. So mailhan bitaw nimo ang tawo guys nga mo manubra og kwan kay muhatag jud. So ari na guys, wa koy problema ingan nga muhatag kay ilang istorya is nasuko ko kay naningil kuno sa naingan na. So magud og nabas chat na nga nasuko ko ning ingan mga niko nga huwat sa laman kay kanang naay muhatag rami puhon ag hanggi paabot kay ba mo guys unsay hanggi paabot nga puhon o mga anak ang baboy is mo toy among kwan aron makahatag mi. Pero karon kay giingnan man mig mo na ingana lagi. So okay mahimo kay gahar ba jud kabiklan lahi ra ba kadto ra ba jud dadto ra ko na ubos nga kapila na jud nila ipanawnaw na nga mo na lagi ingana pasalamat kay mo ingana sus Ginoo mo ingan lamang kag partig pasalamat kada adlaw gud ko nagpasalamat sa Ginoo ug unsa man gani na anam labi na ang mga followers nga tinuray nga nagkuana mo. So daghan ka jung salamat ni jung tananti kay bawo na mo og unsa ko kay bawo na mo og unsay kwan pero ingana nga kanang nay nag live kay kanang naay niingon nga nasuko kuno ko. Hoy, tiyaw bang nasuko ko. Paho pa. Tiyaw baga jud guys, ug masuko ko about monthly nga malipay mga ni ko makatabang. Ginoo ko. Ug na pala magazig ko kwarta guys nga kanang manubra. Sus Ginoo kasi problema kay daghan jud koy gustong tabangan. Pero saan ta manggazud nga gamang kita is kuwang raman. Kuwang raman gazud. Saan manggazud na? So manang pasensya gazud mo kay ug unsa man gani ilang giingan nga kanang mo na ingana is ako nasuko. Wa ko nasuko agahanggi kabiklan is katong giingnan mi datong kandi ra man gud kay karon ra mi giingnan guys. Sa una pa pero hara jud nagipalabay ni ko nga okay ra kay tinuod man pud lagi nga gitabangan mi so mo na mapasalamatan gazud ko na kaadso nga ingan tabang mi so ahala magikakuanan kay ning tabang na mo nga maingana lagi makamaon og vlog is wa ko makadungog ni sa maskin unsa. Wa ko nakakuan ni sa masakit nga istorya ba is kato na hinunglain nga kanang kuan nga inana wa nakakuan na mo noy nagsigi og kuan mo man og kuan ipanawnaw jud nila nga ingana nabaza pa tay balatian tawo ra man ta masakitan tinuod laman kay wa jud nagkadimao og ilang istorya lahi kaazo bangkiwag kaya kanang naay hang gi-message adto niya ko nga huwat sa lamanti kay puhon muhatag rami tingbon ag amang hatagen kay ngano saan man gajud nga ag amang kita kuwang man palit na mog pagkaon pabaon sa ang anak kinahanglan na mo danisbay mo bayran sa kuryente so lisod pad og di na ako anan nga obligasyon man na nato pero mo na giingan nga og na pala may trabaho sa papagabril nga nugong di man muhatag ti aw ba grabe na pud ay Ginoo ko. So harap jeng i-clear guys ha kay ag ilang ingon is kuan man kanang nasuko kuno ko kay about hatagon. So wa jud ko masuko dana ti bang masuko ko. Hoy, kinsa ba pag ko masuko imbes hinuon nag-ingon ko nga nag-chat ko nga te kanang naay huwat sa laman kay puhon makahatag rami magtingob ra ko og hatag puhon sa kanang naay sa among obligasyon. So bida okay na dadto ra man ko napangat guys kadto ni ingon nga pasalamat lagi mo kay mao ni mauna so lain ka juba kay mura man noon og himuunta nga kanang way beut so nagud na natay beut natay balatian hunahunaan ang tapon nila ba nga kana ilang giingnan ingal gisigihan nila sukmat inga na masakitan taw ra ba ta taw ra ko masakitan ko syempre mas labas pa pag-Gabriel nasakitan nga ingana ti bag di ta muhatag grabe na pud.